Akum si benta bagi paiba nong kersan ken omsa akum dum halo ke jingsha keno bale don bor President Barangba jongka United Democratic Party halo ke jingai tiket nak benta ke election araja arpulai uba Metbah lingdo ulpon pau baka UDP kimpat sim yakarai halo ke tiket Hendrai Kisania abet haki paiba bat kumjuru haki circle bat ki district. Kuman syukudau baka kenhun jong ba medal sing kilami no nak UDP haki niki khniat sngi kilapen pau bau ba Metbah ulale don bor halo karai ban ai tiket. Presiden Barangba jong UDP ba Metbah ulong baki Kisania haki district baki circle bakin pa ika kerteng jong kyrtong syaka district selection committee ke barak 2000 bensim ya karai bakhadu halo ka jingai tiket nak banta kyrtong ban yakun ya election arajar arpulai. Lakeno yo presiden ba Metbah ba ulet don bor nang te ban ai tiket dinore. Lala don uta kandidat ni la shong ni. Terima kasih. Ngayon simpan sim yang karai. Dahil mapili kitray, jog konsumsi ban sim yang karai. Dahil ka circle kaban sim yang karai. Dahil ka district kaban pa yang recommendation. Siya ka state election committee. Ngayon ang constitute ya ka state election committee. Dan CPO tam mensua haka CEC do party. Haka baka state election committee kasa sim yang karai. Ngayon simula don buwan na jurong. Hendai lada ki circle, lada ki district. Kidon kam yang kejirap agak jing aju mot dungi. Ngi keluar berwana kemang. Kamau sunram circle ya kan iko ya kan iko benta. Ngamyu i baka don kam ya ka kum kata. Ka circle baka district kalabian. Kampan dei yang i ya ka bangin sim ya ka kum kata ka benta. Kani kalong tang kajing percaya, yo bagi paiba ki suntu bakla. Hendai ngakarpa ya gitu ki parlok. Iba ka pol bagi wani kendu yang kiong ma nginjoy sa kapati, ngalong join sa kapati ni kloy. Ya kaban priang ya kino ibawan sa kapati. Kamun mentamang priang ya kini dong yalam. Walau bala priang kong sidares mangar hap ai tiket mo kong sidares. Kamu balong priang iba Poland gina ai tiket mo iba Poland. Iko apa ni join sa kapati join. Tangba ang scam magini kirang ba gibi join mitang siki mi ako ai tiket try mo. Na kalat mo ne so per scam man kili yakin. Nama ngaju kam sunat bansa. Wal agani por ni juang ka politics talk rulong iya KRP na ka talk naman do jing sania ni talk pala nginya kiar na ka talk ngaku aban ong ba di man kliswa na ki pia ko arus parti pia ko tiket am nama ngasi ong ba ku aban dong parti room tamba yo pibu condition ong la ai tiket nan ne ba parti na ai tiket mi no te wali room nama kam na jumot bandrung balam yo tiket mino ngam dan jumot kam dan jumot kum kata namar ka pensusi ka ye ki bobon ni balang tenre hangne habang idon katne ngindang ya weri perlok perjo banwan but ngirang community ye ki perlok perjo baki dangwan ya kaban ai ya kajik kersan susu ya ke UDP.